Munini wa gavana kaunti-ini ya Meru Titus Ntuchu na akinyite ntere ciatigania na aria arugurite miradi mwanya mwanya ntere u tirojo akithima ntere cia thinyaini na kinya kirasi ndene skuru ya mathi pyonthe birindene ya wodi ya Kithi akiaria Ntuchu na amenerete boka tharegani bao banene nwe seneta Mithikari Nturi na mubunge wa Ekuru Kawira Mwangaza akiuga batiumba kuthangikira Meru nangi na ku Mike Makarina na akinyite ntere cia kieni kia mwethe na aria aringirite ndebe kiama kia BAS na ngwataniro ya Azimio. Mukiri wa Mithika na ripoti ija. Akiaria ndiungene ciawe cia kurura mirandi mwanya mwanya ntere cia tigania westi munini wa gavana Titus Ntuchu amwe na njurira kwanda meneneo ibameneretia nene atindani bawe tene kio gavana kithurano netwetete Antonia Seneta Mithikari Nturi era mashimo karaita muronga ale MP na rako wa Imenti South ekere stima arabwethia barabara kwa arokera kithomo Mithika imetho ya muriganira kwebio akaomba Meru loi getha na arabara nyare MP seneta na tabwethete kwa kunyake tetara Meru ati sitera dena na imagamba court au makoti egamba etaro negamba bukanda muntu yoloi bukanda muntu yau rutere rungi rwa mubunge wa Ekuru Kawira Mwangaza miaka 5 kwa MP women rep anangaro mwaka 63 million o mwaka 63 million Mwangaza ina anangari 315 million niga na raia vinyaine nida na raia vinyaine araba na ndo akore baba bara ya dene roe araba jere nyake dhima 315 million ina igetie namba 2 bomona eta wenka oni dai bomona na ipato ya ni abo tuna MP bara yete tuna baba ka MCA tuna minister wenu na baba ange aweta na kenao temora ka baichu baba ile yake mlingana ngita kwa ndende kamera rara studio bora kandi studio ata kwa ndende so kiara kama takatata no makabo chale motongeria uranga mya kurtena kwena tongere bange umakana teoma na motongere to ngani mashimo keraito moroga bana ntojo makana teoma Antonia welu Ntuchu na rombete Meru sala tongeria na ume kenda Meru yomba okira berere kere na chike ya kwereria anto bamande nonto boke obakura ne anto batena inya madorania yo bwendereria bwe Meru kaunti bocha ole atongeria me na ikona motongeria hapo ingabana na Ntuchu ondiungene mubunge okarayo tigania wesi ndaitare Kilemi Mwiria urakinya kurombete kio ringi na menereti atindani bwawe nontu bwa kuthukangwa kuposta tiawe ntere mwanya mwanya tigania westi akimeneria muno mubunge othayura kwa nare mingwe yawe buru undaka class na mana grima na tatu na mana tano kinya kwa inflation class kete kelo kia grima na mwanja bega inga inaiweda Chewa boga huku mwachio na ndoba kwa ile kandarasi huko choma ukeje mbele yu ile bako ya baba na tele ningira ni muntu fulani kula ama na iko kwa wende kwende jabu na kwa ondo bako mwendiende na tabu mwende latia kungi na kwe mukaririete wa ikundi kia ntuba mawathe kaunti Meru Mike Makarina na ikete siasa cia kama Kambas na murengo yo Azimio nteretie KK mwethe wa ndine kiochoti ya Nia Central na inaona bwana baba kuendete na ilo kuiboya no bandekirana lakini ilo kwenda mambo ama inge yo bebeka nigare hukuma na ana veto baro kazure MCA ana veto baro kazure MP beye to hata ne ya boga ndo ngo ya tore na ntomwe Makarina ilo no imo korole ate ndo ndo mto nyore ko ilo ate ndo mto nyore ko na ibo kole daleta lakini nawe we mama ko bilo ka kerumana denga le ka le la ke amani buti o mwera Makarina tena moro ke amani buti ani buti ya ka ro no kai burene neno dai kure te ivale te ya amani buti ako mare ndambe ako mare ndaba choro idio no to brene ndo oro ko na mpara na ko ru polisi lo te ya motelia ya mora ito murome ate batio dia ito kana ya polisi lo gereito ya woni mami baba ya na rotia ya rage to tiare to ne koro kasi evela o mora ya to murome dia kwa je ko tinda na mo koro gereito mo koro we ora
ito na mwakora kuiga wira ibo tototo eta na kawera tonwa eteke akoro kereo ibo kwanda kawera yero kere eteke akoro oete ya sauti na mwa Nkiripotera Wero TV kuma Tiania Mbeta wa Mukiri wa Mithika.